Ko hoki mai ngā Neehi Māori ki te wāhi I whānau mai ai Te Kawa Whakaruruhau mo te mātauranga nēhi. He piki ake e te kōtahitaka I Hui-ā-Tau. Ko te mea nui, ko kwena te huika tuatahi. It's the first hui here in Ōtautahi, so for us to host and to bring us all into our healed city. Neke atu I te kotahi rauwaru te kau ngā tauira me ngā kaimahi nēhi, kua tae mai ki Ōtautahi. Ko kia rito te ti te kaupapa matua, e aro atu ana ki te tuakiritanga o te hauora me te whakapakari I ngā tauira nēhi, pēnei I te hana taua lang no ara. This Hui-ā-Tau is all about giving back to our ngā Neehi Māori across Aotearoa and providing some resources for them. So that is kind of the things that we want out of this Hui-ā-Tau, and also whakawhanaungatanga amongst ourselves, professional networking, uplifting our Māori mātauranga. E ai ki te rangahau I puta mai ai I a kia ora hauora me Business and Economic Research Limited, nā tēnei kaupapa I tautoko I te kotahi rau tāngata kia uru atu ki ngā mahi nēhi. E ai kia Kasna Luke, ko tōna hautoru o ngā nēhi I mahi te ratonga hauora no te tau 2024. Looking at that data and what it has revealed reaffirms what we already know in terms of that the supports that Kia ora hauora have make a difference in ākonga getting across the line and becoming Māori nurses, from bridging them from year 13 into tertiary, keeping them in tertiary and then graduating. We are not done. There is still lots of untapped potential and to do more. Ko tā te heamana o Te Kawa Whakaruruhau a Eri Hapiti Bowmore, he whakarewaina I te tāmata o te puahau tāpuhi o Aotearoa. E whakakahana I ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi me te manako ka whai haere e rātu kura matatini I tēnei tohu. Te mea nui, we are fortunate to work alongside Pippi Barton and have the expertise of Anna Richardson, and that's what's key for us to hold fast ki auraki mata too, that we are steadfast in knowing the way we care, the way we manaki, the way we actually tiaki whānau is in our best interest. Kua matu te hui, me te tumanako ka kawea ngā mātauranga me ngā hononga I whakatūria ai ki Ōtautahi ki te motu whānui. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.